Dobrodošli natrag. Ovako, dakle, u prošlom videu vidjeli ste znači da sam napravio, da sam ajmo reći kompletno zatvorio cjelokupnu kočicu. No međutim, tu sam napravio grešku, malo sam prenaglio i sad ih moram možda rafljivati, ali dobro, nema veze. Što smo u međuvremenu znači napravili? Napravio sam izolaciju, sam stavio s ove strane, vidite ovaj dio ovdje je ostao. Onda sam izolaciju stavljao ovdje, znači na ovaj unutarnji dio, maknuo sam ovaj dio terase koji će biti i stavio sam stiropor, izrazao sam ga i sad pazite ovo. Ovo se dešava, ja mislim, jedanput u 100 godina. Dakle, s ove strane stiropor gotovo savršeno da upada u cjelokupnu kućicu. S ove strane ne upada, ali dobro, nije ni to smak svijeta. On po meni mora biti apsolutno zgusnuto stavljen. Tako da, ja ću ga samo malo skinut. Da li je problem što je pukao? Nije, jer ja to i onako još dodatno ušarafljujem. Tako da, stavit ćemo jedan vijak ovdje, jedan vijak ovdje i na početke. Pošto tu nema nikakvog izrazivanja, nema apsolutno ničega, neće tu biti niti ulaz, bit će vjerovatno ovdje. Mi smo svoje napravili. Ovdje također, znači 1, 2, 3 i stavit ćemo 4, a ovdje kad budem izrazivao, pošto da ne želim da pogodim vijak s krunom, to ću staviti, kažem, kad budem izrazivao ovoga cjelokupni dio. Sad je, kažem, problem što bi trebao. Sad ću ja, znači, evo, kao što vidite, vratiti, znači, terasu, vratit ću natrag ovu famoznu terasu. Vidite, sad sam ga i ovdje, znači, moram ga još skinut, to nije to, jer neke sam stvari malo predvidio, ali dobro, ovo neće biti strašno. Ovo neće biti ništa strašno. Tako. Tako. Da vidimo da li smo ga dobili. Evo ga. Dobili smo ga. Ovo ćemo kao i ostatke ispuhati. Sad, pošto je ono što sam ja to rekao, ovo ne moramo metati, to znamo da paše. Pošto sam ja rekao, znači, da ovu kućicu nikad nisam radio i da to zahtjeva od mene jako veliku dozu improvizacije, idući korak bit će da ja zatvorim samo ovaj donji dio kata, ovaj tu dio,
A ovaj ovdje dio sam odvojio da bi bio kao vrata. Znači ovaj sam tu dio odvojio da bi bio kao vrata. S tim da i donji dio bi neko trebao da čisti i da bi se moglo doći do njega. Tako da ću zapravo probati još jednu ovakvu letvu staviti na donji dio, znači pregraditi ju ovdje i ovdje staviti dvoja vrata. Da li ću ih staviti s lijeve ili desne strane, ne znam. Vrata su mi dosta komplicirana i teška za napraviti, tako da ajmo probati. Znači, zatvarat nećemo, dakle iduću stvar koju imam na agendi je zatvaranje donjih dijela. Ovo što je malo palo nema veze nikakve. Dobro. Dakle, idemo na vanjsku, vanjska. To je to. Tako, da ne bi pucalo, opet ćemo ga izbušiti. Tako. Tako. Dobro, savršeno, sjelo, praktički da nije moglo bolje. Gledamo da su lici u kakvoj takvoj ravnini, bušimo na sredinu. Znači ovo radimo da bi mogli izolirati donji kat. Pošto sam ja već krenuo da ga zatvaram kompletno, ulaz će vrlo vjerojatno biti na drugoj strani. Odnosno otvor za čišćenje. Ovdje ima jako puno ostataka koji će vrlo vjerojatno služiti ili za neku manju kućicu ili za krevetić, za psu, za peseka ili za micu. Pošto su sad kućice u agendi zato što je zima vani, pa trenutno krevetići nisu toliko popularni. Dobro, aha, ok. Znači, ovo bi isto sad trebalo napraviti nekako pod blagim kutem. Ili ne, pošto sam ga... Ne, ok, dobro. Ovo nisam stavio dobro, ok. To je proces kojeg ja prolazim, znači dok ja razmišljam na glas jednostavno sam sa sobom, tako da ne zamjerite zbog toga. Tako, tako. To je to. E sad, mi ćemo je postaviti ovdje. Tako, i onda ćemo si uzeti liniju po kojoj bi ga trebali odrezati. Dobro. Nije dobro. A sad ćete vidjeti zašto. Zašto ja to volim napraviti sve 2-3 koraka unaprijed. Znači, spuštamo se dole
Dakle, sad ćemo opet vratiti terasu, ali nećemo ušarafljivati. Ali je, opa, vratit ćemo je natrag, ali nećemo ušarafljivati. Dobro. Opet nas malo komadići stiropora zezaju. No dobro, popravit ćemo to. Popravit ćemo to. Evo ga. Aha, ok, znam što sam napravio. Znam gdje mi je greška. Tu ćemo grešku vrlo lako eliminirati. Zašto sam sad ovo napravio? Pošto radim terasu. Jedan dio mora biti zatvoren, drugi dio mora biti otvoren. Dakle, špranja, ponovo, po ne znam koji put. Tako, sjedni. Znači, da sam ga odsjekao, ovo je ušao duboko, dobro. Da sam ga odsjekao ravno, ne bi bilo dobro. Znači, ja moram odsjeći u pravilu samo ovaj tu dio. Ovaj dio mi nastavljamo dalje zatvara do kraja. Dakle, ovako, otprilike. Tako. Tako. Sad ću ga ja sam ga urezao na preklopnoj pili koliko je trebao da ide. I ovo u principu možemo odrezati na banzaku. To je to. To bi trebalo biti to. Sad imamo ovih kratkih dijelova za koje sam ja smatrao da ih neću moći iskoristiti. Da će biti malo prekratki, ali izgleda da sam pogriješio. Znači, kao što vidite, ovaj dio ovdje znači zatvaramo, a ovaj tu dio će ostati slobodan i tu ćemo toga napraviti terasu. Na koji način vidjet ćete kasnije. Znači, ponavljam po ne znam koji put. Ovo vam je sve moja doza improvizacije i ovo ja apsolutno sve vadim iz glave. I apsolutno sve i svemu sam se naučio sam. Dakle, nije me učio apsolutno nitko. Apsolutno nitko nego ja sam. Onim famoznim sistemom pogriješi, pa napravi ponovo. Tako da sam u početku
bacio užasno velike količine materijala, srećom paleta, a ne lamperije i brodskog poda, ali dobro. Hvala ocu koji mi je pomogao da nabavim kako i alat, tako i drveni materijal, jer on je dogovorio apsolutno sve sa tom sisačkom firmom koja mi je palete donirala. A ja ih onda pretvorio u kućice. Da, kućica je osjetno teška već sada. Pošto je šindra užasno težak materijal, ona kad se završi, ona će biti katastrofično jako teška, ali dobro. A dobro, za sad još i nije tak strašno, ali imam dojam da će biti u svakom slučaju. Ovo su ostaci od lamperije. Da li ovdje imam 2 komada koji će biti dovoljni, izgleda da hoće, dobro, super. To volim, kad imam ostataka koje mogu iskoristiti. Sad nam treba čekić, jer ja želim da mi ovi rubovi ovdje budu maksimalno poravnati. Tako da ćemo morati ovu odvrnuti, ovu ćemo morati skinuti malo, jer nisam zadovoljan s tim. Evo, znači ćemo si da ga još malo skinem, odnosno obrijem kako ja to volim zvat. Ovdje ravno je. Iako bi neki rekli da je to za njih sitnica, za mene nije. Već je pila tupa. Ona nije bila oštrena otkad je nova, tako da mora i ona na oštrenje. Evo ga, to je to. Sad je spoj apsolutno ravan i to je ono što ja tražim na svakoj svojoj kućici, znači apsolutno preciznost s obzirom na alat kojeg imam. Znači nema nikakvog zabušavanja, niti pristajem na bilo kakve vrste zabušavanja i stvari koje ne valjaju. A pošto se tu radi o najgorem brodskom podu 3. klase, i on nekad zna biti prilično nezahvalan za rad, ovaj za divno čudo za sad dosta zahvalan. Da li je ovo dosta? Za divno čudo gotovo i da je, njega isto treba vrlo malo skinut. Evo, otprilike vidite koliko. Ovog nećemo ušarafljivati, jer nemam potrebe za tim. Imam i ovdje još jedan komad, ali eto, išao sam iskoristiti ovoga što imam. Znači ovo ovdje, to smo rekli, to će biti terasa. Ovog nisam bio ušarafljivao kad sam radio mjere, tako da moram na planjalici skinuti jako malo, možda 2 ili 3 mm ovaj ovdje rub, da bi se ta daska ukomponirala savršeno. Čisto evo da mogu vam i to pokazati. Znači ajmo je skinut, znači ovaj rub malko samo, znači moramo skinuti na blanjalici.
Evo ga. Kao što vidite, stalo je sve gotovo savršeno, što ja kažem bolje stani, provjeri, evo vidite i sami. Znači to je ono što ja kažem, bolje stani, bolje provjeri, pa idi ponovo nego da skineš previše. Znači ova strana je gotova, znači to bi značilo da sa ove lijeve strane meni kućice, znači tu, moram pristupati izradi vrata, a to gledamo kasnije.